Nous revenons à nos trois conférenciers. Alors le prochain conférencier, ou la prochaine conférence va être donnée par Ms. Zahir Madi sous le titre de Thamazigh et le défi de la standardisation, étude comparative avec ma prononciation sera peut-être corrigée par Ms. Madé, avec le Quechua, langue autochtone en Amérique latine. Donc je ne vais pas vous le présenter, c'est Ms. Zahir Madi qui a très à cœur le travail sur la langue amazigh. Et sans trop tarder, je vais lui donner la parole. Donc ça va être 30 minutes d'intervention, ensuite une dizaine de minutes de débat. ثانية قرنت وتمثنا كريمة وزار شو كان سي جو بو ميرميتر ميل كاين الحال دفع ان بوتي كوليكتيف ايتيود كومباراتيف صح دايني دنيا في تزوره ايمي الحال يخصف كان 30 دقيقة دونك هادي اسايا غادي نفك شويه لا ليتيراتور سوسيو لينغويستيك اكني غادي نفهم دا شو ديفينا لا ستاندارديزاسيون اللي غاينو من زمران لا نورماليزاسيون ستتساومت مازال قدر ضايق مونريال الحال اخسر سواعه كنقارن ادناوي اول مقار في الديفي لا ستاندارديزاسيون دونك السيا سورتي كان ونداوي خيرات لا ليتيراتور خيرات لي كونسيبت اد نفهم ذا شو دنزكو ماينا ايوا كني اسفهم من اكمدن باش ننظر ذا شو كاع انت مزيغ تا شو تيرجان اسكي الا كنهضر في قبايلي تنهضر في مزيغ تنهضر في الشاوي ثاني غنهضر ازمر حلو دنكي سورتي سيت سوات تهضر شويه غنست بجاويت إهم أديني غسان قرنت إلى فيدراسيون أمازيغ لامريك دو نور في القديشيين غايني فرح مليح أكني سقارن ثمليل تساويت ولاو أكيد قارن نتوالى ولاوين يرجزن ذاني شبحان أديني غسان تنمير تنقرنت إلي دو عشاب أقليا كلواتري اونتر دو عشاب دونك جو مي سوي تروفي une petite façon de m'isoler أقدني دام ثاني قرنت إيمين أيني تني تكاينة في السياكل دو كونسيونتيزاسيون إي ديفاي يرى أماكن الحال ثالثي ولا ديني اختورا فسوس الشغف فسوس أخاطر ما نمسليد في الديزنافيام سياكل نغما لي زير دو ديكولونيزاسيون en Afrique particulièrement en Afrique du Nord أدنيني باللي سي ان سياكل دو لوت إي دو كومبا نكني سينا غراس الترافاي او ترافو بلوتو يخدمن اما كسياسين 70 80 اما لي ميليتون لي زارتيزون نير دي مسناون ديال سن يلا على كل حال مثلا على الشاب يلا سالم شاكر يلا دالمولود يلا بوليفا لا ماشي ديونا ثخمتينا لوكاليين سيد نشارس يسماون سورفتان كان مالو نزميرا سيدنا درياك ادنيني باللي سوفرنا غاد ديال السياكل ديفاي دو كونسيونتيزاسيون وين غادري ونونا نكيا ينايولي ونزمر نسميه le siècle linguistique en Afrique du Nord. Pourquoi le siècle linguistique en Afrique du Nord أسينا نزمر أدنيني باللي أمدان أما كثمورت القبايل نغي المروك نغي ليبيا أسين زرا مثلا ديال ليبيا وغالنا ماكن قد شني تمازيغ معنا وثنا ديرن لشو من سوال دي تكنيك لونغاجيال دي تكنيك دي سون دو لونغاج ابليكي على التمازيغ افين اديني نختار اهات ميل نزمران مخالف اديني السياكل ينا يقلدين السياكل لينغويستيك ولاش شو يجان تالوف اوردي ورا يويغ الحاجه تشديت ذوينا وميقارن لا لينغويستيك بربر سي سيرتينمون لا سيكزيك مي اسينا نغال سمحت لي ما نختي ستروميث on s'intéresse davantage aux composantes linguistiques de la langue, c'est-à-dire on s'intéresse au volet phonologique, on s'intéresse au volet morphosyntaxique, on s'intéresse au volet pragmatique, c'est-à-dire qu'il y a nous سنعدل même في فيسبوك أنا يوت الحال نهضر في l'axe syntagmatique avec de l'axe paradigmatique, c'est-à-dire il y aura le maquin une vraie ou l'aide les sciences du langage qu'on peut appliquer dans le domaine des sciences de réadaptation, particulièrement en orthophonie. Je suis orthophoniste de formation et de pratique. Donc, يسوري في نهار الزاد يوكني انا قداش داخل انت مازيغ مي الفروت مسالنين يقلان سيكزيك تيلاكني يكشكونت في مازيغ شغل ما ند كان l'officialisation la nationalisation d'ailleurs le caractère national me fait un peu rire parce que elle était nationale bien avant 2001 ou 2008 il paraît que Tamazigh
été langue officielle même sous Massinissa. مثلا اينشتاين شو دي وين لو تيران يعني لينغويستيك لو سيكل لينغويستيك يويا نورد يمشوا كان ويا نورد انزغومن نزمر ادنيني نزمر نفطو في ثلاثه انزغوم مزوارو نزمر ادنيني هاث مايل نسال إوا كنقارن الدن زمراتيلي لا ديكوتومي اونتر ثمازيغ اكس قبيليت لا ديكوتومي اونتر ثمازيغ اكس تشاويت نخصم زافي بصح اينشتاين يلا ماشي داين انا نفر اخاطر ثمازيغ ديوث توثلايث qui a évolué dans une situation de façon plutôt marginale, ce qui fait les seuls supports locaux avec lesquels a pu vivre, ou plutôt survivre cette langue, ce sont ses propres dialectes. Mais Anouali, plus tard, dans la réflexion littéraire, Anouali, aimait les dialectes قيمن معنا كان حرزن يوث الحاجه ومن نسمع لا سانتاكس سيتادير قيم لا سانتاكس ما نشوي نغ نتمازيغ نغ نتمزافيث نغ انكس كان كيغاري في تربيت ديوث زمراد نيني ونتوثلايث نغ الديالكت يقلان يبعاد امان سيتامان لا جيوغرافي باسكو يبعاد في لي ديالكت pratiqué dans le nord, même au niveau phonologique, c'est-à-dire il a développé ses propres variations phonologiques aujourd'hui qui sont, du point de vue strictement linguistique, difficiles à inclure dans un travail de normalisation. Donc Einstein, pour les besoins de la chose, c'est-à-dire scientifique, on peut soustraire de cet ensemble le Touareg et même يمثلنا مجيد علاوة نيدا يخدم يون شغل يوت الخدمة سمقران نيدا هي أمنا النار سمحتي النار وكني أدنيني هاث ما نزمر نخمم ولا ذا خمم في لا نورماليزاسيون ذا شو قشران زوير ذا شو فشران مسراي يمثل علاوة يناد باللي كيتمازيغ dans d'autres langues qui ont vécu de façon marginale de par les colonisations successives qui se sont produites en Afrique du Nord, les dialectes. Les dialectes pour les besoins de la chose linguistique, les dialectين غنتوثلاين نزمر نسدوكين مالا دافذر ريشاويين نزمر نسدوكين لك تريفيت ما نبغى يعني غنخدم الطرافاي دو نورماليزاسيون نغما نزمر ندم رسواح لك في كايث توقاسيت شاديه ماكني صراحه ماكن تبعد شويه في قبايليت نزمر نسل كميشلين غير بوغنين غير كلافالين غير ان بو بارتو اون كابيلي سيتادير او نيفو فونولوجيك نتفكر يون ووال تساويختي المثل مرا نقار اول ثمطوث نغ لي فارياسيون فونولوجيك ثمطوث امطون etc. donc il peut avoir 7-8 variations نف باللي لانت لي ريجيون نزمر السنتيني تسيد لا نورم باغير ما نحسن في اللاسنت ايوا شو على خاطر ذاين لا نورميين يجين السلحقه على وين مقارن لي راديكال le radical pour développer une entrée lexicale le stock lexical مراد تقلق هو ولا يثورا سمطوث نقسمطوث مخالفنت ثمسلايين قاريشاويين القبائل دي مزاويين زمر دنيني لا راديكال ذينا اهاث ينايين الام كدلتي كدلو يزمر dans d'autres régions il peut porter à confusion péjorative c'est-à-dire mais مرات c'est-à-dire Soromith, l'épouse qui vient du fait épouser, qui est porté, lié au sens de la fécondité, c'est-à-dire fécondé, il se met la diachronie, la synchronie, la radicale, etc. pour d'autres exemples. La littérature sociolinguistique la littérature sociolinguistique. Parce que في السياق d'éveil identitaire linguistique نزمر سنولفون غادي نسوفر ثلاثة يسقسيين ذا شوثن نزمر هاد نيني مال ثلا
ناد en 80 bien avant يمدانين تفاهم جبردان تعيطون تمازيغ تتلاي تنصيب donc le militant qui était dans les rues s'opposait l'existence d'une langue commune, du moins l'existence d'une langue commune dans le passé. Donc c'était une supposition aussi. Bien entendu, on peut remonter dans le temps avec des techniques que la linguistique nous offre pour savoir que l'Afrique du Nord, c'est l'ère romane, les Byzantins, les Romiens, donc la question c'est, faudrait-il d'abord l'inventer si jamais on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le minimum linguistique نتمازيغ ذا شو نزمر يوكلني نعاود هذا نسنلفو ماشي الاسبيرونتو راه نخدم اون لونغ دو لابو نعاود نخدم ان ترافاي داميناجمون لينغويستيك يوكل هذا نسوفو يوثن توثلايث يزمر حال يتمسلاين افهمن مدن غاساكني تكميل كان هذا تقبيليت نختشاويت ثترقيت l'autre langue qui a été plutôt question qui a été développé par Salim Chaker, me semble, en 86. Doit-on parler de langue amazigh berbère, c'est-à-dire au singulier, ou au pluriel? Donc le débat s'installe depuis particulièrement l'ère des officialisations au Maroc et en Algérie. La question est légitime, c'est-à-dire on peut se la poser, est-ce que doit-on parler d'une langue commune qui autrefois était partagée par l'ensemble des locuteurs amazirs, ou malheureusement, suite à ces siècles de marginalisation, la langue n'a pas su vivre comme un corps entier, uni, donc elle a su s'adapter sous des formes plutôt régionales. Einstein يزمر غياوي ايوا كني غادي نحتم كرا اولا ذين ميقارن كي لا ليتيراتور باسكو اينشتاين يتحوج الوقت يتحوج هاد 3 4 سوايع ايوا كني غنفرو ثمثال ويسن الدينيغ كرا اولا ذا شو لا نورماليزاسيون ذا شو لا ستاندارديزاسيون avec les articles de journaux, c'est bien que les gens s'intéressent à la question, mais est-ce qu'on est tout de même sûr de la façon dont on s'approprie les concepts sociolinguistiques? Donc, ذا شو la normalisation, ذا شو la standardisation, إوا كنا نوليو ذا شو يقلقن نخدم يتمازيغ ما قلا يويغ الحال أد نخدم أين يقارن ثمازيغ ستاندار. Pour d'autres considérations que je ne vais pas évoquer aujourd'hui, en particulier politique, Einstein, d'ailleurs même la question de la codification ou de la transcription n'a pas lieu à être posée dans ce cas, mais là, nous même là la dichotomie, c'est-à-dire slatiniste مع مريث يشاويين فرقان شراء نغازو حسيدي نغس بجاويث سلاتينيت راك تعرف في مزافيين دار ثاني ناديس قال لي لان ويديك يخدم ديجا en 85 استعرف يترقيين قيمين كان فينا مي اينشتاين قبل ان نفرو ثمثلت على كل حال ماشي السير ارات نفرو مي ادنيني ذا شو لا نورماليزاسيون لا نورماليزاسيون telle qu'elle est définie au point de vue socio-linguistique, c'est de dégager un échantillon commun à tous les dialectes, ou plutôt à toutes les variantes, et à partir de là de bâtir une norme qui doit être surtout respectée par tout le monde et acceptée par tout le monde. Donc, on n'est pas dans le travail d'exclusion, on n'est pas dans le travail d'opposition, d'affrontement, mais plutôt c'est d'aller chercher une norme qui pourrait être le socle commun d'une construction, soit lexicale, morphosyntaxique, ou plutôt pragmatique, c'est-à-dire les sciences du langage, leur portée c'est plutôt au niveau pragmatique. Nous la linguistique, la descriptive, la langue c'est de la morphosyntaxe, c'est de la phonologie, grâce aux sciences de réadaptation et aux sciences du langage, nous le volet pragmatique a toute sa dimension inéluctable dans la construction d'un discours, d'un corpus linguistique.
Donc, sur la dougaleur, on a marre de clore, stbjawith, الووال la normalisation, et là, on a une norme, un idar, يلثق بيليث، أكت شويث، أكت مزابيث، أكت ريفيث، أكت شلحيث، نيغولا ذين ما يقارن تمازيغ يتمايل المروك غاسك تمازيغ دابري لي لينغويست قارن بلي تقرب مليح على التركيز دون لو كا d'un travail d'aménagement linguistique الدافع باللي يلاقي الفروق يوثن تمثال وميقارن les variations phonologiques. Les variations phonologiques, il a un élément sincère qui dit maintenant, machine talouf sexuelle, machine talouf chacun dans un atelier, narcin, assigné à titre de front et wakini un silhaq à la radicale d'une souffre les dérivés. Ah oui, comme Qaran, un idée, Asmara, je pense que c'était Salim Shakir qui avait abordé le cas, la normalisation, me semble-t-il, au malgache. A créé même des affrontements ou plutôt des guerres entre tribus parce que l'enwidut القبيله دونك كني ولا قران سي الحق منا غروان شتينا نولي شو نزمر نخدم اشو نزمر راه هو كني انظر اشو فاش راه نسفهم دونك لا نورم فونولوجيك ادفكر كريم سلايين النظام النوا امال لي بريفيكس فكرتي يون اوفري يولت مثلا جميله النوا de par les variations phonologiques النوا le préfixe à côté دوينو يقارن از. Or, si on remonte en faisant un peu de synchronie ou plutôt aussi de diachronie, le préfixe un dim comme origine, az de ay. Parce qu'il y a ce qu'on appelle tout simplement la fragmentation phonologique et la semi-voyelle thorale Z sous l'effet de l'explosif, sous l'effet plutôt de l'explosion. Donc, le Z il fait la maquinière mais عندنا اثنين ممكن اثنين عندنا في بالليل ونقرر ازفوس نقار اي فوس خاطر ونزمير يعاري وكنات يدنيني ازفوس donc pour des besoins de phonétique c'est-à-dire de fragmentation phonologique ندم ايني نجاز وثنرارا از parmi les exemples qu'on peut citer. Mais là le concept نتنين نزمير غادي la standardisation ثانيا يومين سلطة قراية مليح مع la presse nationale نير les articles journalistiques قارن la standardisation لنوي ذاك يقلان pour لنوي ذاك يقلان contre شو كان لا كنزار شو la standardisation. La standardisation c'est de prendre un échantillon et de l'imposer sur l'ensemble des variantes régionales. أما ثمرات دماغ إثمازيغ ثينا زمرا غادينيغ ثقفيليث وميسمها مزقليني سري غاس إذا نطاني ينايد لابتيت ينايولي وهاث ولاش لابتيت نغلا كروند لكن لا كابيلير إذا ميم داخل لا كابيلير غنولي لانت بزاف لي فاريونت أما تسحريت وقاسيت نغ تدركينيت ويسمى لان داينا وين دركينا تفهم بلي مخالف مليح مي ومن بعد نترى خاطر un standard, un élément standard qui est celui mettant pratiqué aujourd'hui dans les médias télévisuels, c'est-à-dire les médias publics de l'État, il y a tendance à standardiser à partir d'un échantillon qui est celui d'où vient l'animateur. Donc, il n'y a pas de considération politique ni autre. Le régime il tâte le terrain la standardisation se fait à partir de l'origine du locuteur. Donc, on prend comme forme standard le locuteur et son discours, son corpus linguistique. Donc, la normalisation in vivo, c'est-à-dire elle demeure mail حارة ولا شي شرا خدمة elle demeure أين لن يتقبيليت أين تمثلي يتقبيليت السلحقة غتخدمها grâce au travail d'édition et surtout d'aménagement linguistique أثر دوين la norme أكنين شويين غير ترقيين غير مزابيين غير كنين أتقبلن أنشتين نكين سيون ماشي لاين إلا كنخدم أخاطر نوالا يثمورا أن إذا خدمنا أنشتينا لكا بارتيكولي دي باسك نغ يثمورث لا كاتالون أن إذا فرنتد ثودان نغ دي تريبيون نغ دي جروب سوسيو
وفغين ترى أي نستخدم l'Académie de la langue basque, c'est-à-dire au fin d'Imensen on dichotomie, ou l'un de la dichotomie régionale, au fin d'Imensen on dichotomie populaire et académique, c'est-à-dire la langue populaire ne répond pas forcément aux aspirations portées par la langue académique, d'où la nécessité parfois d'imposer des variantes régionales. اشتينا الا كنزرب اللي ماشي ايمان غير نسيدير المونداينا ماشي على الباسك نيغ لا كاتالوني كلان نيغ ماد المالغاش نيغ لافريك دو سود اوسي نيغ ليطاليان لي زاني 60 نيغ ولما l'Israël نيدا l'ancien israélite les années 60 ولاش un locuteur il y avait environ 60 à 70 variantes régionales السيس الحقن une langue israélienne plus ou moins pratiquée par environ 65 d'après les statistiques des Israéliens. Bien sûr, il y a toujours les dialectes qui continuent à évoluer de façon plutôt autonome. تلا يوث نتمرث نغ يوث تمسلايث نغ نتوثلايث ومقارن الكيتشوا et tu l'as bien prononcé وكما كلمة إزغن ستنتمورا ستنتمورا. Le cas du Quechua est plus qu'intéressant au point de vue linguistique, sociolinguistique et socio-économique. أدفذور أفول socio-économique. ذيو ثنتوثلاث يزدغن ستنتمورا. فلما دذرغ البيرو وودنا نروحوا من بعد البيرو ذا شو قلنا نتوثلايين اسكيلا يون كان الكاتشوا يهضرن ياك مدن نغ لانت بزاف نتوثلايين الكاتشوا ادروح غما تلايوث نتاما لا كولومبي ادروح غما تمورث لا بوليفي كي اوفيسياليزي لو كاتشوا ريسامون ادروح غما تمورث ولا ديوث نتمناطق البرازيل يقربنا البيرو مازال يمدانن قارن دينا هضرن لو كاتشوا معنا لو كاتشوا اكني l'Académie Langa de Quechua, je n'ai pas le nom en entier en espagnol, le gouvernement nationaliste militaire, c'est-à-dire péruvien, y imposait pour des considérations politiques la langue quechua, l'espagnol en 1976. يروح يفكى لي زوتي يفكى هاد نغال داغنا تقسيطاي لي زوتي هاد نغال تقسيط الاكاديمي ذا شو يلاق لو ريجيم الجيريان ميل الصح انذا صفى النياس سمحتي كان مال نغدا نشتي ميل الصح يبغى يصل خيرات مسليتي تمازيغ الا قاد يقدم غير الزاد ثلاثه مسليت مال سونسيف نغ الشباب سونسيف جرمات نغ كريم عشاب اغديني فانشتاينا وسكسغرا غوال معنا غاديني ميل الصح يمنا يصل خير ثلاثينا يكالي غادي نقل شو خدمن الجناس نيطرين ثمورا نيطرين اما ذي الكاتشوا لو كا كي مانتيريس بارتيكوليرمون هذه ولي باللي en 76 il y a eu un acte politique fort de l'époque, c'était celui de l'officialisation. En 78, il a débloqué un budget considérable pour l'aménagement linguistique. Il a les spécialistes de la langue, il a أم كرات نارو أم كرات نصغر أم كرات نسلحق لي انستيتيسيون ديال ليتا نخدم للدروا نخدم لا كولتور ولا السبور أم كرات نخدم الكاتشوا باسكو يافي اون انيكدوت سيتادير دون اون ريجيون انا اذا ساعه غندكري ويحكي شويه في لا كيسيون دو كاتشوا وغالن تيكسبورتين اللوح ميلا ورانت سي الكاتشوا سيتادير va être absorbé par les sociétés nationales qui militaient dans les membres militaient pour le Quechua, mais là, il y aurait qu'en deux langues, en trois langues, il était comme destiné à l'exportation. C'est-à-dire, on favorisait la transmission intergénérationnelle de la langue. Et on donnera l'anecdote تمثيليه غاك ذي مدوكاليو ساعه سين البيرو خدمه في الكاتشوا باريس 7 dans le cadre de la maîtrise اسمي سنير نكني ثمازيغ نتميليتي وكني تقل اوفيسيال معنا ولا شي حركه ديس كاسنا يثورا ماشي داس كاسنا غسين موثن 2001 ويد الحال اكني كان يروح فرنسا ني غاس 127 موثن ولا بارمي لي ريفونديكاسيون ويد يقلا ديفكان ستادير لا ريفونديكاسيون امازيغ كوم لو سوكل دو لا بلاتفورم دو القصر اسم الحالات مثلا لي غوشيست هنا ايدينين يا لاسبي سوسيال effectivement
effectivement, mais ce qui pouvait réunir la Kabylie d'est en ouest, du sud au nord, c'était aussi la revendication linguistique qui était portée dans la plateforme d'Al-Aqsa. نغاس يمكن ساعة نزيوم نتمسلاو سنايا شو في لا كوديفيكاسيون. إني داني قرنون شو نويا تمسلاو في لا كوديفيكاسيون قال يلا شو مرات كوديفيين. إن سي يوشو يعني le cas du Quechua n'est pas là. إن دنو إن دنكيني نسميت اوفيسياليزين ولاش ويني قلان يسعى قلامريس 20 سنة مازال يتمسلاي le Quechua. Essayez le Quechua 30 ans après le Quechua 40 ans سوغال concurrencer l'espagnol. Il y a plus de médias en Quechua يتمور في البيرو ولا l'espagnol et ميتقاريح سبن le travail d'aménagement conjugué à l'adhésion de tout un peuple, des peuples, parce que malade هضره في الكشوا ماشي اليوث نتمورث ام تمازيغ في الجزائر ام الجزائر شويه لا تونسي تونس المروك لا ليبيا اكد المالي النيجر خمسه الكشوا اليوث نتمسلا في الجزائر ستة نتمورا ولكن مسفهما سوا شو راه تارون souffrant d'un système de transcription moderne qui était porté de 5 voyelles à 3 voyelles pour justement essayer de distinguer l'élément scripteur du Quechua versus l'élément scripteur de l'espagnol. بصح إزمر حالات فيك الحق يودي دي قارن ثورة ما قرأ تعرف سوسكي العرب نغا قرأ ثمازيغ سوسكي العرب يويد ربي دي وثنتو ثلاث كان أشتهينا au niveau didactique هاتي لا معناه نزار au niveau technique ذا شو إكزمر أغدياوي وسكيل أما لاتيني سيتادير ثم عمريث إن كي سمح فيه كان زمر غاس سمير ثورة ثم عمريث إمي ذا ينيد نوي سي ان بوتان que nous avons gagné donc زمر ثورة غاس سمير ثم عمريث نغ أمنت فينا نغ أمنت تعرف ثورة اشتينا يعني لا كوديفيكاسيون ما سمح مية زمر غاد فروغ أيني تخميم غنكيني هاد فكر رايو باغي راح تسم في ثقارة مي الفروغ أول في لا ستاندارديزاسيون لا ستاندارديزاسيون suppose tout un ensemble de techniques langagières. C'est-à-dire, il faut qu'on soit en mesure d'appliquer les sciences du langage sur le Tamazight. Autrement dit, il faut cesser impérativement de faire dans le Tamazight à travers de la linguistique classique. Donc nous sommes aujourd'hui capables, nous avons les moyens, les ressources humaines de développer ce que je pourrais appeler la linguistique berbère, un processus de standardisation appliqué au berbère et à partir du berbère. Donc مالا دوغالوغ ارتمسات الكشوا زمر غنبداو نفكر كراوه ولا نداينا سمحتي كان الى شويه الوقت ندافع اني ذا لي فارياسيون فونولوجيك مخالفت مليح معناه le travail des spécialistes des experts en linguistique ont pu ramener les différences les différences à un niveau plutôt acceptable. Parce que le défi, il est là. C'est de faire en sorte que la forme ou la norme qui est proposée doit être partagée par l'ensemble et il faut chercher l'adhésion de tout le monde. Sinon, on ferait dans le travail conflictuel, c'est ce qu'il faudrait éviter à tout moment. On c'est le Quechua qui ont servi de base de normalisation phonologique. On dit le Quechua, il a le Quechua l'équateur, il a le Quechua le nord du Pérou, il a le Quechua le centre du Pérou, il a le Quechua aussi du sud du Pérou. Et même le Quechua du sud, il y a le Quechua de la Bolivie, les autochtones, حارزين كان تمثيلية تنسين ولاش تمثيلية تفرانيت يديك شمال أكني أتسلوغ أما تمثيليني سنير la prononciation. Il a أول أتداوير أتواليم la différence ما كينير ثورا كينير فوكس ني ريفكي ني كيمسا ني تفوسكو ني بيفكا c'est-à-dire وإذا كي داولين أن إذا دنير 1 2 3 4 5 en Quechua. Mais là, il y a la région, l'équateur, il y a les Quechua, 40 Fuchs.
مي اروح ارثمنات نيطان اني ذات مسلايين لو كاتشوا ادافور امسلاي يدم une autre forme phonologique اني ذا اثي دافور يفكي دونك لو 1 ou bien زمرا غادي نير اول اما كيم سا باغ اكزومبل لو 4 et ثمانية اثنين نير ثمانية اثنين دافور كيما c'est-à-dire le S نير le coda la coda plutôt c'est bien ça la coda elle a tendance à disparaître. Donc dans ce cas d'aménagement linguistique ou plutôt phonologique, on était confronté à un problème aussi similaire à celui du berbère, c'est-à-dire مراد دماغ اولا اكام اورجاز غاكابيلي نغاهات لنت مناطين سليغاس ارجاز نغ ارجاس c'est-à-dire avec un sel نغ اني دافور باللي la tendance gutturale dans le nord particulièrement en Kabylie va se fondre dans un processus de spérantisation dans d'autres régions. Donc comment se fait-il le guttural qui est pris comme origine dans une région donnée n'est pas retrouvé ou bien n'est pas aussi identifiable dans une autre région. اشتينا زعما غنفكر فاشو نزمر المسفامات فوق تمثيلات في الكاتشوا مسفاما نند نكني كل يوم غادي يكمل غادي يهضر سي لي فارياسيون فونولوجيك يكسعى اشو كان ليليمون كي doit être porté au plan didactique doit faire consensus de la part de l'ensemble des communautés. Donc une souffrade fausse, une souffrade ou, une souffrade souk, une souffrade u, une souffrade pour les chiffres de 1 par exemple à 100 et c'est un système numéraire qui est accepté par l'ensemble des locuteurs dans ces différents pays. ترى مرة أتقلق c'est-à-dire أثمسات نتمازيغ أو نداويغ كرا وول نداينا أني ذات ولين باللي non seulement nous sommes confrontés au même problème mais à un degré plutôt je dirais moindre que celui du Quechua, مازال ور نمسفهم ذا شو ما ندم نحرز comme norme dans le cas où on parle de la norme bien sûr. سمحتي لي كان ونداوي كرا وولن غف لي نون دي موا سامين اوكي هاد الفروق كان اشتهي سي بور سا جي اسي داكسيليري تنفيرتي ما ولد مع كريمه او ندماغ مرا يناير اون كابيلي الناير افيد ندم غارش الحيان النار افيد ندم غاري تركيان نزمر انشتينا نخدم ce que je peux appeler un travail simplement de synthèse phonétique phonologique اكني ما نسلحق غادي نسوفغ ذا شو لا راديكال ديجا انشتيا قبل ديني غمادي ناير نيغي النار نيغي الناير إيجلهان أثناء بوزي إلا قلنا نسقدش شوية المخنغ نيغال الأغننا إوا كنا نسوفغ لا نوسيون دو راديكال دونك ينزمر أن نروح على ماذا سلاطينيث إغدي وين والناينا أدنا باللي ينر le A plus le Y, le R qui forme le noyau du vocabulaire. Donc à partir de ce noyau, c'est-à-dire ce radical, je peux garantir toute une suite de dérivés. Donc dans ce cas, زمرة أدينير يناير إمير يتنهضر أما يثمرت القبايل نغ يثمرت شاويا ويفكرها les moyens أكني غاد سونسلوغ ني غاد كسور ني غاد سفروريغ ديس أي نميقال لا راديكال إيه le besoin أيوين ألا ماذاين أما تاريفيت نغتاش الحيث يسينا راه تسكوشتا سمحت لي أول نقاري تسبجاويت تسكوشتا لازدم يدنزدم تسكوشتا كرا وي سي سا تسكوشتا لو راديكال أيو أثي دافور يثريفيت أوري لارك تقبيليت أوري لارك شاويت معنا ماني غاد أوري لارك تقبيليت أوري لارك شاويت ماشي دنقير ما يلوث وثنسعرا نروح هاتي دناوية اسمها دناوية إلا قاثن زوزار غاف ثوذرين غاف لي تريبيون مراد نعدي وسنيني غيتمثل دوايد لا راديكال. À partir de là, on peut soit développer, parce que Tamazir allait confronter un besoin aujourd'hui, celui non seulement de récupérer son stock lexical, mais c'est de pouvoir le renouveler. Nous sommes dans une situation où toutes les situations de communication
qui se placent devant nous ne sont pas aussi communicables en tamazight. D'ailleurs, c'est pour ça il a la radicale les écoles etc. les dérivés à partir du radical après la variation phonologique n'est pas un problème parce que ce que je prétends comme démarche plus ou moins urgente, c'est de continuer à développer les dialectes de façon autonome, mais il faut s'intéresser à la question de la standardisation, seule opportunité qui pourra garantir la transmission intergénérationnelle de la langue. ما سمحتي لي ندير نغين هو كان كلمه ولتما الدماغ frère. Les mois de l'année, donc Mazmera a dit je pense que c'est dans une contrée en Libye, le Gath, l'ancien Gath, c'est-à-dire le guttural est porté à ce qu'il soit transformé en Ra. Et d'ailleurs, l'ensemble des dérivés qu'on peut collecter dans cette région sont empreints de cette marque phonologique. Donc, هي الفلوغه ولا كلمه ولتما سمحتي لي اللي بغي غندوري ذا شو يخدمني مسناون دون لي كا دو كاتشوا مازال لي زوكازيون ساعه زداد لا دايك مونريال زعما بحال فيرما كان غد لوكازيون مثلا غينا لا فان ني غنوتر اورغانيزم او نوري اون ديتاي ذا شو تمثلت لا ستاندارديزاسيون ثانيه سمح لي ماس زعما ديما ما نفكيس انسان نيك الحقيس اسن تجي الحق ماس كريم مع الشاب الى قرا دونك تو كوم بور مازال الا كتساعد ديال الا تغني وين ان شاء الله بزاف داتي لي تغني تساد المسلاي ستلقاي فلاس 10 minutes donc pour les questions on prendra vraiment 3 à 4 questions auxquelles il va répondre pour passer tout de suite après à Meskalem Achab qui va justement nous parler d'une thématique très chaude ces temps-ci. J'ai une petite remarque. يمكن جايز نقارب الجو يمكن نقارب جايتي ديجا يقولوا لي سوا الجويه ساهل من كاين كاتو غاليس ديجا لا نويدك بيوساون ويدك بوادا ويدك بيوساون نقار بورس ويدك بوادا قارن تاورس مي كرامات الا الفرق 60 ودا دونك نستفهم نسافر دار ربان اخرين غار تاور قار بورس تبع خويا بيوساون با لكن peut-être américaine c'est par rapport vous avez pas parlé de échantillon. Est-ce que vous parlez d'échantillon au sens mathématique? Si c'est le cas, définissez quel genre d'échantillon. Bien sûr, en mathématiques, les échantillons, il n'y en a pas 1000, il y en a juste 4. Merci. Zulflaoun, qui discute à propos de l'alphabet. Les phonèmes, est-ce que la standardisation déjà des finales? C'est comme si j'ai raté un bout, avec l'alphabet diffusé à l'Académie Berbère Saoud. Celle qu'on trouve sur l'internet, celle qu'on enseigne au Maroc, d'ailleurs, من خدم اسم الله فان كيكود كريمه المخلفه في ريك سكيل الناس كيني 78 راساكي اكيد السنه مي لو كان هاد سيتيور بارابور فياكي ثاني ميرسي troisième question الزولي سونا الكل مسخاف الاول كيبغا ولينا ما الا اسمي سينشري كنيد البوفوار كي الجزائر شكون يسمو سناونا كي لا لينغويستيك يوكل تقدشم اسميش دون السونس دو ستاندارديزي لا لونغ كي التمازيغ كيفاش كنوالا الى كنوي راني و دوفي انيسيي اسميش لو موفمون ياكي يراو نسلي لينغويست كي dans le domaine de la linguistique, afin
d'atteindre l'objectif de standardisation. خاطر ونزمير راه نكرواكي ما الا ندم توارق ميناد قارند اهكا نكوني نقارن زكا ونزمير لا ناتور اي انسي فات دونك ونزمير راه تنبدل الا ونخدم راه محيا فما كان يخدم دي فرنسا باغ اكزومبل la langue française à Sagui, c'est le parisien et d'imposer, Ismis et Romien الكل, alors qu'il est le sud, les Bretons الكل, dans le thème c'est في مخلف نتا تزورني ثاكي ستاندار. كيفاك نوالا Irak une académie, donc les linguistes qui Irak vous devez imposer le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il a قد يدري من هذا ويا البوفوار الجيريا ولا الجوفرنمون يقبل تمازيغ ثاكي الى قال نوثاك ادنا ويدري يمارن ايوا كنا نخدم لاكاديميا كي بور يونيفي اد نشوفو اسميس اي لونغ ستاندارد نورماليزي ايوا كذا هذا سقسيني سمعت وانا هذا فوسق سيما مزوارو بجاوين غاب جايثين كي زريغ ذي بجاوين ذي بجايثين سميت فغا بجايث اسمي الله غادينا قرن كان قبيلي الجزائري ذايا كان الى اول واحد سي بيغايا سي لونسيان تورك دونك لا ديريفاسيون elle peut être différente. C'est-à-dire, à Maktaraf, Bjaya, Nord Israélite, je suis de ton avis, c'est-à-dire, on va créer un néologisme amazir, comme on dit, tu as porté de l'eau dans mon vin, dans le sens, ce qui dit, tu m'as fait penser à l'exemple, ta wourth, ta bourse, ta pour, ta ديسكليني ويخدم مسيرة في لي فارياسيون فونولوجيك نغد باللي ولاش فلاس ما مخالفنت دا شو كان الا كنزار فاش مخالفنت ايوا كني غاد روحها هاد كسر غاد تسفروا لي لا راديكال لا راديكال يدي روحا يثورث ثورث ثقورث ثبورث نغ اوتر شوز اديني غي روح جوال ور ثورث نغ اين من قار من دلتا بورث اي لا راديكالينا يسلحقي غاد سوفغ دي ديريفي ور qui est le verbe. Donc à partir de là je peux prétendre que ثورث اسم الحال ذا ينقبل نرى وثمثنا مي ذا نشتغل قلان ثورث اهات الاوريجينال مي ماشي ذاين يفكن ويتسكر الحق هو كنا دامبوزير لي مانيوال سكولير اشو كان الا قاتير قال لاغيو ايوا كني غسمر حوسا هاد سوفغ غوالني جديدا الا روحها ا بارتير دو مو ثورث اي نون با ثابورث باسكو ثابورث كي اي اون فورم بلوتو comment dire, régionalisé. Donc c'est plus une région. Vous voyez que l'exemple de Taourt, c'est Wiyid Awal Afouar. Awal Nwithid Raf Niotifina, on dit le moyen d'écrire le berbère, c'est en berbère. Indiscutable, l'avenir doit se faire antifina. Mais cela ne veut pas dire que on doit exclure les 2 siècles de travail qui ont été faits en latin. Donc dans la même région on voyait des différences. Mais aujourd'hui la langue est portée à être académique, institutionnalisée. Donc il a قبل أن نمسفهمت غفاشو اسكي لا سيرس مازيغتي لا نمسفهمت مقلا ومشان إثمازيغ كوم لونغ ستاندار نغالا ثم المسفهمات ولاش كان لا لونغ ستاندار قبل كانت تسالون السلاطينيت يشاوين نختي ديزكيلين فرقان سنه جالسين يسكيلن le problème ne se pose pas y compris pour les Marocains. Là شو كان نادن كني dans une dynamique de standardisation à l'intérieur des États, c'est-à-dire des États régionaux en Afrique du Nord, particulièrement en Algérie. نزمر انا مسفهمت سا 10 سنين رزاف ما الا نخدم يوث نتوثلاث نغالا. Donc, de l'année je veux dire que nous sommes la comparaison le mouvement on a l'événement 80 avec l'événement 2001 et selon les dires donc nous pour qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation. Donc, selon vous, qu'est-ce qui fait, sur quelle base vous considérez, vous tirez la conclusion que
le mouvement Keter 20, c'était un mouvement qui était organisé. Bon, tout le monde sait que ça a été... bon, je ne réponds pas qui est à votre place. Donc, je perçois une sorte de... il a l'élitisme versus popularisme. Donc, dès l'année, il a répondu de l'audience. Merci. الزول في الأول الكلي حسن موسي de la mouvance migratoire au Canada. Je gagnais les membres de l'association, comme à mes habitudes, j'assistais tout le temps à des congrès à Mazir, à des conférences à Mazir, tout ce qui conditionne l'avenir de Mazir, la culture Maritou, je ne peux pas ne pas répondre présent. Ceci dit, donc Karim, Ramdan, Karima et Zahir, je vous remercie pour toutes les clarifications RDWM. On a appris à vous écouter. Nous avons vraiment appris à vous écouter. Le niveau est excellent. Et la simplicité est tout autre. Je dirais beaucoup plus simple, un langage simple qu'on pourrait facilement comprendre. Je crois que vous nous avez apporté pas mal de clarifications par rapport aux techniques Tamazirt et tout ça. C'est une très bonne chose. Et pourquoi je m'excuse de prendre un petit peu la parole, pourquoi je dis merci? Parce que en fait, nous avons 3 chaînes de télévision qui venaient... Excusez-moi, je ne peux vraiment pas okay. accepter que vous preniez la parole. D'accord, donc je termine. Je termine parce qu'il y a des compliments qui sont en train de nous être faits par des chaînes étrangères par rapport à tout ce que nous faisons. C'est digne de Mazir, Inch'Allah. La question est nous, vous avez un petit peu répondu quelque part, mais parce que je crois qu'on doit sortir de l'Algérie. On doit sortir de l'Algérie. Vous avez répondu en partie. Est-ce que de l'Afrique du Nord, est-ce qu'on a eu des contacts? Est-ce qu'on a avancé? Où est-ce qu'on en est? La crise en 49, en avril 80, نكوني المغرب نكوني تونس نكوني ليبيا نكوني لي زيل كناري نكوني دوكا داكو كيكس دافع عن اكس ديفاندين في تمازيغت cette grande langue ancestrale pour laquelle nous sommes aujourd'hui ici pour la défendre. Merci. الزول في الأول bonjour tout le monde. ثاني مرتين d'abord je salue la sagesse et la relève. Donc la sagesse M. Hachad, et puis la relève Zahir et Majid, c'est ça? Karim, voilà, c'est ça. Donc, ça une sortie et une remarque. Sortie Mzouero, le Maroc a devancé, le pouvoir marocain a devancé le pouvoir algérien contre l'offensive Tamazirt, sauf qu'il y a effectivement une académie, au Maroc, mais il est biaisé. Si on regarde personnellement, c'est simple d'ailleurs, il ne faut pas être spécialiste. Allez directement à la question. Ok. Donc, au Maroc, le staff qui compose l'académie, il y a à peine 2 compétences de Tamazirt. La plupart des scènes, il y a plus de 7. Moi, je les ai comptés. Pas grand leur carrière et tout ça. C'est des spécialistes en littérature arabe, pour la plupart d'eux. Donc, pour moi, et puis, il y a plusieurs voix qui s'élèvent contre cette académie-là. Comment un mec, les linguistes, les spécialistes vont faire face à ça? Et puis, est-ce qu'il y a une façon de vous organiser comme spécialiste? Parce que l'avenir de Tamazirt Toura, tant qu'il est officiel, c'est cette académie-là. C'est ma première question. Ma deuxième ma remarque par rapport à Tamazirt officiel. C'est juste une petite... Moi, je dois couper. Il y a 6 personnes derrière vous. Je suis désolée. Je veux dire, demeure, c'est limité dans le temps. Ça dépend de notre combat. Merci beaucoup, mais je suis vraiment navrée. Et je demanderai aussi aux conférenciers d'être très concis. On a eu la première question, c'est pourquoi 80 ont été-elles, considérez-vous que 80 est pacifique et 2001 non pacifique? Et ensuite au niveau nord-africain et l'IRC. Non, je vais répondre à une seule question. En 80-2001, l'objectif principal de ma remarque, c'est de ne pas mettre tous les événements dans le même sac
sans discernement, sans analyse, et puis il n'y a pas d'analyse. Donc je ne vais pas revenir sur 80, à mon avis, les principales valeurs, les principales vertus du mouvement de 80, mouvement pacifique, mouvement démocratique, la violence. La première mesure qui a été prise, c'est de fermer, de sécuriser l'université elle-même. Pendant les événements de 80. Ce n'est pas parce que des événements ont lieu dans la même région qu'il y a une continuité, qu'il y a une filiation absolue. Il y a des choses qui sont communes. Ça s'est passé etc. Mais il y a aussi beaucoup de différences quant au fond. Les différences je considère que le mouvement de 2001, jusqu'à la grande manifestation du 14 juin, ça a été un mouvement citoyen formidable. Si le 14 juin de Saoun, c'est la grande manipulation. Voilà la grande différence, l'une des grandes différences. L'apparition de la violence de la part de certains animateurs en pleine université, qui se présentent comme étant représentants de la Roche. L'essence. Il demande aux enseignants la démocratie. Voilà, donc la violence. Je considère qu'il y a eu des pratiques fascisantes en termes de sociologie. Je considère que les événements de 2001, ça a été une opération de nettoyage politique de la Kabylie. سنجرنت بوليتيكمون ودجنا كي محسوبه الريحه تزدي ريحه لا بوليتيك تزديانت ثمور القبائل صفضن كلش. Ce n'est pas fini, on paye encore les pots cassés. صفضن كلش سنجرنت اما l'association اما l'opposition اما تساكين سنجرنت ومن بعد سفرن الاثنين يركزن نسن سفرن هني لي زاكتور نسن اشينين ذواكي قاعد حمر التراب بالسيف اللاش هذا الشي فيك نكحمل غير مسريا. Je ne vais pas évoquer des personnes. يبوس هذا دي هناك un reportage دي ارتي زعما ارتي كان اون ايكيب مقرن الفلاني كماذا يفقد داك ندقيل سوفارنوس اكسيتيرا يغلب شو كيفارا وتقرا راه سميس ان روبورتاج زعما ذا خسار ابا يفضل الاخبار باللي نركزني ديك كلوب دي بايتيكاس. Voilà, donc c'est ça la grande différence. 80, ça a été un mouvement formidable, historique, qui a bouleversé l'Algérie, l'Afrique du Nord. 2001, c'est le 14 juin de Saoun, ça a été un mouvement de régression. On paye encore les pots cassés en 2001. Parce que si 2001 de Saoun, ils souffrent, il y a que les arbres qui sont même décisés aux zones, c'est des chefs de guerre, c'est un élément, c'est un cas. Voilà la grande différence. C'est pour ça que je ne mets pas ces événements dans le même sac. Je dirais même qu'ils sont antinomiques, ils sont contradictoires. Ils n'appartiennent pas à la même planète idéologique, politique, en termes de valeurs. Donc je dis encore plus que ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ma conviction profonde. J'ai déjà écrit ça dans une petite revue. Voilà. إلا يونس خصيني مثلا لطيف في الإركام سكلان لي سبيسياليست خاطر وزير غير جو كوني با لا رياليتي فريمون الإركام هات لان سين ديكشتيني تنحسبن مي أكد سكي vient de se passer quand même chez nous en Kabylie. Il y a 3 jours de cela ou 4 jours, il y a eu un colloque sur Tamazigh في la spiritualité. C'est comme si ثمازيغ ثاي ولاش دا شراس نخدم ولاش ندرس نهير على ماذاين إلا قنحفظ نغيلا قنلمذ. De toute manière, on a appris à faire la prière dans d'autres langues. Il a قد عاودنا ديرن ويور ذا جديد ثم زيغ ثاينا إلا تنير la spiritualité. C'est comme si on زميرا نخدم ديك l'économie, c'est comme si on زميرا نخدم ديك la littérature, نخدم d'autres secteurs de la vie les plus importants. Donc je réponds à ma manière, c'est-à-dire là où il y a régime, il y a certainement une volonté de pervertir la question amazigh. Voilà. Merci.
ثانيا كلي ثانيا الحق يون بوكوز يغيوثن يون نيجر ذي ليبيان ذي تونس ذي مروك ذي الجزائر ذي النيجر ذي المالي وهورا مقران ظهور نتسرثيث ولاش بغا نحبس كلش ثورا شنو زمالاس نخدم باش زمانا نخدمن في السرثيث دونك كيف انا غياك ما إلا ذاين أنا وقاعد يتنادين محسب est-ce qu'il y a une coordination entre ce qui se fait du Maroc ou du Zaïre وقي لا رمضان يرد ثورة كان ذا شو في الماروك ما كدنا مثلا هناك l'accadémie biaisée les spécialistes sont tous des spécialistes de la littérature arabe إلا وين لا غير على خاطر وين السلحن وامنوا كوني ما كيف غانا تستفدنا لي زيكسبير لكن هنا حتى الاكاديميه هنا لي زيكسبير يخدموا في الناس خدمه دي ماروك ما انا نود انا دي ماروك مثل ذا من الديواني سميت محمد الشفيق يعني انت مزيغ ذي الوحش تسمى زماره طاس يطاس ويخدم ما انا يورا تستعرف إذا غادي نتيك صغر محمد 5 نعم محمد 6 حصول قطاس سنيلان محمد 6 واقين تورن غاليا محمد 6 دونك نتيدي الصغران صافي وين يدارن ما نوي دارن تورا راند بوكوس مي بوكوس ذا مستوى مقران لو كان هذا المثل هذا يخدم دكتوراه اون فونولوجي لا بي لي كونو ا ليشيل انترناسيونال وين يدارن لان كان نوي زمرن هذا فونسن البوفوار نسنا يخدم اي كذا كني يزمر صافي يجبني واجب ذا نهني جبدنا كيف من كون الا منو غادي يكمل عندما هلا كيف تنمية Karima Shabab, je vais appuyer ce qu'il vient de dire. L'IRCAM, oui, il y a un mélange, mais c'est quand même une instance qui est très respectable et dont les recherches sont vraiment à regarder de très près. Et on n'est pas exclusif, on n'est pas en train de livrer un combat de coq. On ne va pas dire que les uns font mieux que les autres. Il y a des recherches qui se font. Maintenant, on souhaite qu'il y ait une manière, nous on a appelé notre organisme fédération, c'est un peu dans ce sens-là, on aimerait qu'il y ait une tendance à travailler ensemble, mais ça ne signifie pas que les uns font mieux que les autres. Le politique malheureusement nous pose beaucoup de problèmes, mais ça ne signifie pas que ثنميرث عطاس مس رمضان عشاب مس كريم عشاب أكد مس زاهر ماضي سو في فريمون تري انستركتيف نسانا ما نسعو الوقت نسعو أمكانات ندوية لي ذيك سن أس كامل نقصر يدس نسقشا كني يوثا نسقشا نبغى نسقشا ماشا ساقي كفا ووال أقفلات روحها ما وندسمي كثير لافان تسيني ديه قال لقدي إشاف نطاس أزكا وذي فغانا المسلاين غفشنا أكل شراح نتموت القبايل إلا كان لواني ثوسنا إلا كان ومان الوقت يزهون هذه اللي لقدي شاقيق لادرس 950 du Rosaire وتتاذر وعزيب le 30 avril هذه اللي دقيق الباترو لو بريفو وذي فغانا داغن لي بياس ساقيت نوزن دقيق كنت نسمثي لا شويه الفرق ديال السومات 500 السومات 500 سينما دقيق نتوغل وتتاذر مازال une dernière conférence أقلاق الغالي pour le mois d'avril. Nous avons une dernière journée de conférence le 23 dans la même salle, ça va être sur la musique, l'ethnomusicologie, où la journée de la robe kabyle à Thilawin, le 20 avril à Narva, où ونفغارا نخدم السنيضان وكديت نخدم السفنة عند الحد نخدم السنية فيني زمانات استقن دورتي صار الخدمة ذين الهان نعمولاش تمليليت غا الكافي الكارفور نقصر شوية